ovu predivnu večer. Hvala vama svima domaćima iz grada Zagreba i okolo, iz Samobora, iz Gorice, Svete Nedilje. Hvala svima koji su putovali, vidio sam puno je mojih ljudi došlo od svuda. Iz Splita, Rijeke, Pule, Osijeka, iz Bosne, iz Slovenije, od svugdje, iz Srbije, vidio sam vas dvoje, tebe sine znam. Hvala ti za ono vino kao da je najbolje bilo na svijetu. Sine moj, ne brini se ništa. Čovjek mi je donio vino na Novu godinu, a razbili su ga u čuvari, zaštitari. Nisu oni krivi, nego nas ne znaju. Oni ne znaju da smo mi čovječe toliko normalni i to mi da mi možemo njih čuvati. Jer nijem problem se nikad ne može dogoditi u ovakvom društvu. Eto da si ne boj se, sve dobro. Nešto da valja kaže, vidi. Da valja nešto reći. Dok me lagano ovaj dječak ne koncentrira, šta neće. Vidi, sine moj, ja sam večeras na ovom koncertu želio prvo izraziti zahvalnost vama i nekim mojim stvarno dragim ljudima koji su, imao sam tu veliku čast da su otpjevali moje pjesme, veliku čast, ja, kako bi ja to mogu objasniti? Čini mi se kada se taj krug sužava tih nekih ljudi s kojima sam ja to imao tu neku zajedništvo na tome, u toj glazbi. Oliver, naravno, Oliver. Veliki Arsen, pazi, nismo radili, ja sam pjevao jednu njegovu pjesmu, ali on je meni poklonio svoju najljepšu pjesmu, a to je njegov sin, čovječe, Matija, to je moj brat, eto. To je to. Dino, hvala, kakva ličnost. Puno sam njemu zahvalan, on me naučio hrabrosti. Kad nešto u studiju nemaš, izmisli. Tako da je to bio taj tip koji se nije bojao ničega. Nije se bojao riskirati da bi, šta će ljudi reći, to nije bilo briga. Nego on ako je njemu dobro, bit će sigurno još koji tamo nekome. To ti je taj tip. Dino Volik, fantastičari. Aki, spomenuli smo Aki, a ja sam sakio, ima duete, imali smo duete, bio sam gost na njegovom koncertu kad su se Baljak razišli, pola je Valjka onda došlo kod mene, ali svejedno svi smo ostali prijatelji do tog reuniona i to je sve tako ostalo masivno. Čovječe. Pjevao je Libar, pjevao je Tajnu vještinu, ja ću vam reći kako je to izgledalo. Ja sam završio u bolnicu, nisu znali šta mi je, da vam sad ne pričam patetične priče, ali držali su me tamo zarobljenoga, mislili su da ima nešto što nakon nisam imao. Kažeš, ko bi ti da otpjeva tvoju pjesmu na Porinu, jer su bili Libar i Tajna vještina, a ja govorim, najbolje masivno. I tako te ljubav. To je bio veliki frajer. Ljudi moji, vidi sad, da ne zaboravim koga, bilo je fantastičnih ljudi i ja želim u svakom trenutku biti svjestan te privilegije. To su privilegije. Naći nekoga koji ima takvu dušu. Zato vam želim reći tu stvar. Negdje, kad sam došao u pameti, negdje oko 30 i neke, sam shvatio da se s muzikom ne može mijenjati svijet. Ne. Ali s muzikom možeš okupiti slične ljude. I sada, svaki agresivac i kretino i kreten koji je čuo moju pjesmu na radiju, ništa ga nije opametila. I znači ona nije adresirana na njega. Ona je bila adresirana na plemenite ljude kojima možeš spomenuti riječ zahvalnost, odanost, ljubav, pa da oni znaju šta te riječi znači. Tako je to.
Zato sam vam želio reći, ja se večeras ovdje osjećam kao da smo se mi smo se u stvari okupili, da ja ne filozofiram puno, ali izdržite ko vam je kriv kad ste došli. Znači, mi smo ovdje napravili večeras kuću. Svaki od vas dali jedan kamen i mi smo od 18.000 kamenja napravili svoju kuću. Ta kuća je, ta kuća je tvrda i statika joj je dobra. Želim vam reći nešto. Ako vas sutra neko koji je od naše sorte bude pitao kakav je bio koncert, vi mu kažite dođi, bilo je dobro. Ako vidiš da je neko kreten, debil, da se parkira na mjesto od invalida, ako vidiš da je debil, reci mu ne dolazi, nije džibori za tebe. To je dosadno. Nisi pozvan. Zašto? Jer ja ne mogu promijeniti nikoga, ja mogu samo vas okupiti, da se mi vidimo, da se čuvamo, da se volimo jedni druge. I ostavite mi takvi, a drugi nek se mijenjaju, mi ćemo ostati kad mi jesmo. Neko vas Bog čuva i blagoslovi uz 100 godina. Hvala vam lijepo! Hvala lijepo! Imamo dva plana, dvije su opcije. A. Ja ne mogu živjeti bez mora, znači postoji opcija A. Da sada s ovim kamionima šta sol posipaju po cesti kad je snijeg, da uzmem jedno 10 kamiona, da iskrca u jamu, da mi naprave more. To je jedna opcija da ne živi tamo na brodu. Druga opcija, da se svi sutra ukrcate sa mnom na jedan vlak i da odemo dole na trajekt i preselite se na Lastovo. Ljudi, čekaj, gradove većine zgrade nego ljudi, zato vas volim i kad budem mislio o gradu Zagrebu, ja mislim o vama. Hvala vam lijepo za ovo večerac.